Dobrodošli svi ljudi moji. Evo nas ponovo u Real Minecraft. U stvari Real Minecraft. Ovo je epizoda 2. Sad smo, ne znam nija gde. Ovo vidi jedna kuća. Herobrine. Eno ga. Herobrine. Beži. Pobegli smo od Herobrina. Moramo da uzmemo malo drveta. Pok. Neko se čuje. Herobrine! You dead. Puk! Evo nas opet. Ha?